Raise your voices to the light. Kotahi te pēne, kotahi te pakitihi. Engari, ka puta he toa whakaihuaka. Ko te painga o tērā tūngo mahi ki a mātou. He māma ake nā runga i ngā i tō mātou whakatipuranga i roto i te ao puoro, te ao haka hoki, nā runga i tō mātou whānau, te whānau epiha. He whānau pēne, he whānau puoro, no reira. Nā mātou te waimari e kua whakatipuhia i roto i tērā ao hurihuri. Ko te ua mairangi Webster Tārei, te kaiwaiata matua mo te pēne nei a Kotahi Te Rā. He pēne iho mai i te aronga ki aia i muri i tana toenga whakaihuaka. E hara noiho te whakaputa i te waiata noiho engari. Hei whakawhiki ake i tō mātou ingoa tō ingoa pēne i a rātou anō hoki ki te ao, ki te whenua ki Aotearoa engari te ao hurihuri anō hoki. Ngā whenua rereke, ngā wāhi rereke o orite ki Amerika, me era momo atu whenua. For what Smokefree Rockquest and Tangata are trying to promoting is, you know, it's not healthy, but at the end of the day, I guess it's just up to yourself if you're going to do that or not. But I think as a group, you know, none of us we've never done that before. Ko te Ariki Rogers, te manukura tāne o raukura i tēnei tau. Hei tāna, ko te whāinga matua, kia mau tonu tātou katoa a ngai Māori ki te ara aua hikore. At the Smokefree Tangata Beats, I think it would be good if, you know, we had a couple mentors or something actually to have a kōrero with us, or, you know, about people's past, or, you know, overcoming that fear of, you know, talking, or overcoming that fear of actually giving up vaping. It's something that's damaging our environment and damaging our health and overall. E ai ki te minita tua rua mo te hauora, a Casey Costello, ko taua pūtea, hei tiaki i te anamata o Rockquest. I think that across the board government is trying to do that, you know, greater surety. The short-term contracts don't allow you to deliver innovation, and this is an area that innovation is really important. E ai ki te ripoata o te manatu haura o Aotearoa, kua heke tēnā nama mo te hunga rangatahi, te kaumārima ki te kaumā whitu o rātou pakeke, mo tēnei mea i te mau o te hikoriti, mai i tērā o te kotahi irakati paihineti, ki tērā o te whitu irakati tahi paihineti, mai i tērā tau o 2022. Our young people have turned their backs on smoking. It's great. We have this smoke-free generation, and now they're a powerful tool to help us reach the older people. You know, they're the ones that are going to be going home to their kuia and saying, look, you know, this is bad, you know, like, and because those are the smokers that we're trying to reach. I think we strongly agree with the kaupapa. I think, you know, when the term vaping comes up, it's sort of a short-term and a long-term thing. I suppose if you look at a long-term thing, it's not healthy. I know a lot of people that do it, they think it's cool, they think all these whakaaro and all of that, but it's really damaging. It's not damaging to themselves, but also our whānau as well. Hei te marama o mei, ka whakatūwhera te rehita mo te whakataitai a Smokefree Rockquest. Hei te pēne nei, ka whawhai tonu rātou mō tā rātou tūranga. Mai o hapānapa, nā Aukaha. Ko te reo, te take.